yitwa Niyigena Clement. Uyu nguyu Niyigena Clement ni myugariro w'ikipe ya APR Football Club. Amakuru yagiye avuga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, dore ko uyu nguyu Niyigena Clement byagiye bivuga ko arimo arashakwa n'ikipe ya Pyramide yo mu Misiri, ndetse byongera kuvugwa ko uyu nguyu Niyigena Clement ngo yaba arimo arashakwa n'ikipe yitwa Simba Sport Club yahangaha muri Tanzania. Amakuru rero ameze gute kuri Niyigena Clement? Ndagira ngo nanjye nyave imuzi nimuzingo. Ese ibya Niyigena Clement byo kuba yasohoka muri ekipe ya APR ese byifashe bite? Ese Niyigena Clement kuko azasohoka muri ekipe ya Nyamukandagira nkuko abantu benshi bagenda babigarukaho? Nanjye ndagira ngo mbive imuzi nimuzingo. Icyo ngusaba ni kimwe, kora subscribe niba ari ubwa mbere ugeze ahanga ku byegeranyo Empire, kora subscribe ukore kunzogera kugira ngo uzajye kugenda ubana natwe mu biganiro bigiye bitandukanye. Niyigena Clement yagiye avugwa mu makipe agiye atandukanye yahangaha muri Afrika, by'umwihariko amakipe mu Barabu, ndavuga by'umwihariko muri Misiri, dore ko uyu Niyigena Clement yagiye ashakwa cyane bikomeye cyane n'ikipe ya Pyramide. Iyi ngiyi Pyramide yagiye yohereza n'abaja bayo cyangwa se abagenti bashinzwe kubashakira abakinyi, abo bita aba scout, kugira ngo baze kureba imikinire y'uyu nguyu Niyigena Clement. Si rimwe si kabiri aba ba scout ba Pyramide bagiye baza kureba imikino ya APR Football Club, aho twavuga nk'umukino APR Football Club yakinyemo n'ikipe ya Polisi mu gikombe cy'amahoro muri 2025. ndetse si ibyo gusa, dore ko abangaba n'aba scout ba Pyramide baje kureba umukino APR Football Club yatsinzemo ekipe ya Rayon Sport ibitego 2 ku gikombe cy'amahoro, kuri finale y'igikombe cy'amahoro muri stade Amahoro. Dore ko mu by'ukuri aba ba scout bari baje kureba imikinire y'uyu nguyu Niyigena Clement, ndetse bidashidikanywaho, dore ko uyu nguyu Niyigena Clement amakuru yari ahari nuko 100% byari byamaze kwemezwa ko uyu Niyigena Clement agomba kwerekeza muri Misiri muri ekipe ya Pyramide. Ariko bidasubirwaho, uyu nguyu Niyigena Clement nyuma gatoya haje kugaragara andi makuru avuga ko Niyigena Clement ngo yaba arimo arashakwa n'ikipe ya Simba Sport Club yahangaha muri Tanzania. Ni ikipe nayo byagiye bivugwa kenshi ko Niyigena Clement ngo bizaba byarangiye, ngo ibiganiro byaba bigeze kure hagati ye ndetse n'ikipe ya Simba yo mu gihugu cya Tanzania. Ariko amakuru dukora mu butasi nuko uyu nguyu Niyigena Clement ntabwo azasohoka muri ekipe ya APR Football Club, cyane ko uyu Niyigena Clement aracyafite amasezerano y'umwaka umwe muri ekipe ya APR Football Club. Ubwo ikipe ya APR Football Club yajyaga igicumbi ku ivuko muri gahunda yiswe APR ku ivuko, dore ko iyi kipe ya APR Football Club yerekanye abakinyi bayo bose izakoresha mu mwaka utaha w'imikino 2025-2026. ku ikubitiro Niyigena Clement n'umwe mu berekanywe n'ikipe ya APR Football Club, ndetse ishimangira ko bidasubirwaho uyu Niyigena Clement agomba kuzaba ari mu bakinyi izakoresha umwaka utaha w'imikino. Si ibyo gusa, dore ko ubwo APR yatangiraga imyitozo, ngira ngo akavideo mwakabonye twagatangiranye rwose, Niyigena Clement n'umwe mu bagaragaye mu myitozo y'ikipe ya APR Football Club. Dore bidasubirwaho uyu Niyigena Clement ntago azasohoka muri ekipe ya APR Football Club, ahubwo amakuru ahari aravuga ko uyu nguyu Niyigena Clement agiye kongera amasezerano muri ekipe ya APR Football Club. ni amasezerano y'imyaka 2 azamugeza 2028. Amakuru dukura mu butasi nuko Niyigena Clement yamaze kuganirizwa n'ubuyobozi bwa ekipe ya APR Football Club, bamwereka imishinga bamufiteho, ndetse uyu Niyigena Clement nawe yemera kongera amasezerano y'imyaka 2 bidasubirwaho. Uyu nguyu Niyigena Clement agomba kongera amasezerano y'imyaka 2 muri ekipe ya Nyamukandagira cyangwa se APR azarangira 2028. ni ukuvuga ko amasezerano yari afite yarazarangira 2026, rero agomba kongera amasezerano azamugeza muri 2028. Nshuti bakunzi ba ibyegeranyo Empire, aya ni amakuru dukura mu butasi abavuga ko Niyigena Clement agomba
agomba gusohoka muri ekipe ya APR Football Club. Reka mbabwire rwose ngo nimusubize amerwe mwisaho. Uyu nguyu Nigena Clement ni umukinnyi wa APR bidasubirwaho, kandi nta gahunda ihari yo kuba iyi kipe ya APR Football Club yamurekura, ahubwo amakuru ahari nuko uyu Nigena Clement agomba kongera amasezerano muri iyi kipe ya APR Football Club. Nshuti bakunzi ba Ibyegeranyo Empire, reka mbashimwe mwe tubana umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo wakoze subscribe uragaciro, nawe utarakora subscribe reka nkubwire ngo kora subscribe nonaho wibuke kuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro bigiye bitandukanye. Ndabashimiye cyane.